Benimle karmaşma, çeyiçoğuz. Benimle karmaşma. Niye karmaşma? Bolot деген қағазыңыз бар эле, турат эле контордо, турат. Алып келип көрсөтөбүз. Көрсөтөбүз сиз биринчи. Биз ошол жакта договорубуз бар. Мейли договоруңду алып. Давай чык кыла, чык. Давай чыкпайсыз. Эмнеге чыгабыз? Чыгасыңар. Иштелесек окшош, иштелеп келдик да. Жок. Алтынай кайда кетти? Чык кыла, давай. Жок, бизде жол тура биякта деген. Силер эркек башыңар менен жүрөсүңөр да ар кайсакта. Эмне аялдарга тең элесиңби? Давай чык. Эже биз келсек бир-эки жолу эле келебиз, андан ашык келбейбиз. Келбейсиң, вообще келбегиле, эки жолу да келбегиле. Давай чык. Давай чык кыла. Жок, болбойт. Бар силерде мондай балыктар жок да азыр. Азыр келет азыр. Алып келсин да анда биз чыгалы. Келет, толтура келет. Давай чык кыла. Бензин бар ғой, жиіп алып. Ешкім бізде чомонтадан ешкім бізде чуркап келіп чықырмайды. Жүргіледі. Мені де құтылға келіп алып еле қиын болысың. Рамазан, Алтынай бар ма екен? Алтынай ежен қаяқта? Несі, Асран Алтынай бол, демде шығып кетші. Пляжда қараған жана қыздарды. Biz de özümüzde tapkanmanımızı böyle veririz gelmeyiz. Yok. Gene de жерден biz de veririz gelmeyiz. Biz de tezakta bekti oturganda teyakta samsалапты. Neme Rişokanın артында oturчубуз. Азыр сооданы бүт баарын бирлери бошотуп сөймени бөлжекти алып тозгондордун бүт баарын ачып салбады. Бар, ачылган. Той жерге бар, каяктан келдиң? Бар, ошо жериңе барып сордум. Ушактан келдим, ушакка сатайын. Сатпайсың. Мен эртең кукуруза балык алып чыгам, бул ишler айтып турбайбы? Сатпайсың. Тамам мен. Сатпайсың. Кадыр жапап сатып берсең. Бар, алып кел, бар. Алып кел. Сатып алдыңар беле. Сатып алгам.